Belusukan ke kandang Cup Group Sigli Aceh. Kumpulan Mercedes-Benz. Cup Group, ada Pusaka, ada Anugerah, ada juga Kurnia, ada Kurnia Maron, si Legend OH 1634, si Legend Megatrend, Jetliner Kurnia, Jetliner, Skyliner, semuanya Mercedes-Benz. Di sini ada Jetbus dan juga OH 2542, si legendaris, pemakai pertama tronton di Indonesia untuk akap. Kurnia dengan lambang K. Ini dia, si legendaris. Gudangnya Cup Group di Sigli, kampung halamannya owner Cup. Bermacam-macam seri Jetbus, Mercedes-Benz series ada di sini. Mercedes-Benz 1836. Ada Pusaka Sniper, ada Kurnia Legacy, si Sasis Legend OH 1634, Sasis Legend Megatrend Jetliner OH 1634. Bus HD2 Mercedes-Benz OH 1836 versus Jetbus Mercedes-Benz OH 2542. Mercedes-Benz V86
OH 1634 si legendaris Megatrend. V8 Twin Turbo Duo PO Anugrah Duo Jetbus and Jetliner PO Anugerah. Bus Anugrah Mercedes-Benz 1836 by OH 1634 Mercedes-Benz series